zero. So without further ado, let's start our program with the opening blessing by Father Jonas, together with the inspirational talk, of course, also with Father Jonas. As I endorse all the events pertaining to this quincentennial Amazing Grace 2021, may I ask all of you to please stand as we offer ourselves in the presence of the Lord. Today we honor the Son of the Holy Spirit. Amen. Amen. May the Lord protect and defend you. May He always shield you from shame. May you come to be in paradise and shining. May you be like Joseph and Mary. May you be deserving. Oh, praise. Strengthen them, Lord, and keep them from the strangers. Ways. May God bless you and keep you from harm. May God bless you and preserve you in love. May God bless you forever till the end of your days. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Well, good morning. Have a seat. Morning. Good morning, Father. Good morning, everyone. Before I give my very brief message, I'd like to request all of you to listen very carefully to every single word that I'm going to utter. Gifted to give. Gifted to give. This is the theme. Gifted to give. What can we give? What can we give? Unique as we are, we can give a lot of things in many different ways. But one thing for sure, as we launch this activity, this program, we can give by sharing ourselves and by joining in this centennial, whatever activity is pertaining to this centennial Amazing Grace, by which we can raise money. Warta. Money. There are people who would say that money is the root of all evil, and I believe in that. The love of money is the source of evil. Kung magpaulipon ta sa kwarta, yan na siguro sulod ng yawa. Pero kung taong may kwarta, makayawa-yawa sa kailangan. Ang muting kwarta. But money is very good. Money is beautiful. I know the things that money can buy, you know, trips abroad, you will listen behind everything. Your car, your house. These are beautiful things. But if these things on one hand would try or go away from the Lord, then these things will become dangerous destruction. But on the other hand, if we are going to spend this money that we can raise for the betterment of the people, then money would remain as beautiful as it is. Friends, at the twilight of our life, God would never ask us how much we have earned. God would never ask us how much we have accumulated. At the
twilight of our life, God would simply ask us, how much you have shared, how much you have given, how much you have loved, gifted to give. We have to make a life and not just a living. And we have to do it now, not tomorrow, not next week, not next month, not next year. This is the moment. As the saying goes, when I sit on my clouds and demons on their way, every devil I have made ever is coming in today, is here and now today. This is the moment. This is the time when the momentum and the moments are in one. Give me this moment, these precious gems of God of my past. And some sense at last, this is the moment when all I've done, all of the dream, scheming and screaming become one. This is the day. See sparkle and shine when no land before becomes mine. For all these years, I faced the world alone, and now the time has come to prove to them I can make it on my own. This is the moment, my final test. Destiny beckon, I never reckon second best. I won't look back, I must have more. This is the moment, the greatest moment of them all. This is the moment, time of yours. This day of never, I see forever because when I look back, I will always recall moment for moment. This is the moment, the greatest moment of them all. Of them all. So friends, let us be alive, not just a living, by joining all the activities pertaining to Quincentennial Amazing Grace 2021. Yes! Thank you, Father. Napay ka, napay. Hindi ko na naman niya. Thank you, Father Jonas, for that wonderful. Abi na ako ganito na ako manumok din sa Basilica. Karadaan na sa Manzapur office. Anyways, we call to Sir Joel Juarez for the launching talk. He is our events coordinator. Thank you. Your event coordinator. Anyway, thank you, Mother Jonas. Nilog kita yung kanta, great. And also, by the way, ako introduce diri the president of the Rotary Club of Cebu Port San Pedro, si Brother Shane. President-elect Shane Totoa. And the Vice President, at the same time, our President, Basilica Minor San Pedro, and the League Ministers, si Branches Rodinas. Okay? So, welcome sa atong launching today sa Quincentennial Amazing Grace 2021.
this is also the part lang is Rotary sa since we're celebrating the 500 years of Christianity sa Philippines. So, may pangalan Rotary for the project. So, nag-give sila mga events para sa mga project niya, ilang mga plano. Anyway, should I proceed in some details of the race? Okay. The first race na ang first race nga among gi-introduce karon is the marathon. Okay, there are lots of different events man for this year. Okay, 1 year man yung celebration sa 500 year. So ang marathon, we have a 5K, 21K, and 32K. Okay. Mag-wonder na nang dunay word na race, kay usually virtual. Virtual man ginahimo karon. So per inputs with the president and also with the other variants, that they will receive a cash prizes for the dili ingon nga lumba ha nga may first place, second place sa compared sa actual. For the duration of from 5 until April 26 at 12 midnight. So the longest nga midagan more than 42 kilometers, whether hinay ka or this is staggered, this is not a one-time run. Naragin na, free time mo, you can run anywhere, just follow the protocols. Then, basta the longest, then 9th, 1st, 2nd, 3rd, up to 5th place pa, bro. Ang atong may prizes. Up to 5th place. 5th place ba to? Or 2nd, 3rd lang ta? 3rd. 3rd. For 2nd, 3rd, natay mga cash prizes, right? Yeah. Shirt and finishers medal. At same time, naay mga raffles nga every week ang raffle. Every week, doon natin mga giveaways. Manay sa mga ipang sa start of the registration of this amazing race marathon will be tomorrow. So we will announce the official registration link and website course through social media. Di will follow lang natay nice ang aton diri is natay like page where sa Pencentennial ang ginahimo naton diri sa Pencentennial like page or Facebook page. Okay. They will follow lang the Pencentennial Facebook page, Amazing Grace 2021. Then dito ang mga announcement, mga pahabol na mga announcement. Okay? The registration will start tomorrow and it will end on March 31. Then the start of the run will be on April 5 until April 26. So, ang among introduce karon is only the run lang usa. After the run, they will follow na po ng other events by duathlon, aquathlon, wala pa sa mahimo sa Pilipinas, ang aquabike, naghan pa mga races na gi-prepare sa Pencentennial with the Rotary, na nasa tayo mga triathlon, pohon, nasa tayo swim. Wala yung mga ditang nakaanay na mga events. So karon we just focus on the run lang sa marathon. So virtual, everything is all races is virtual. But the difference is na mga cash prizes. Okay? I think that's all, bro. Dali pa mo ni Belinda para sa other Thank you, Mr. Joel. For the information of everyone, let me add lang po. Tanan information nga giingon ni Sir Joel kanina is naapod nakita nato sa ato ang Facebook page. Pencentennial Amazing Race 2021 Facebook page. So naa dito tanan. I-post lang namo dito the mechanics, the prices, tanan-tanan.
all about the events nga atong i-kuan. So we have the guideline lang siguro. Tanan mo mga pangutana, amo lang i-kuan dito sa Facebook. Kaya ang atong Facebook page mo ay na kuan, since virtual man po ta, mo po ato ang right avenue nga dito na to tanan mga pangutana sa atong event. And also, we have to call on the Vice President of the Rotary, or the former Vice President, Vice President, By this month, mabalik siya sa Manila. Sa Manila and the whole Luzon province nga operation nato sa Zipper Philippines. Maayo po ito karatong tanan. Labi na sa ito ang halangdon nga bisita. Buutan nga pare. Ang amo aring pare sa atong kining rektor sa Basilika kaniadto. Ang pagsugod yun ako sa lay minister po sa Basilika na 2015, siya may rektor dito, siya may ang boss. Salamat kayo, Father, sa mga pag-anhin na kuhan imog yung nikitagaan ng lugar. Kay murag ikaw yun mo yung ikaduha nga kinakusgan ni Bishop Palma. Kasi Bishop Palma matatong imbitaron. Kung kami kita yung mga dito, and then all of a sudden, nagkasakit siya po, no? So wala na lang. Ikaw yun mo yung ikuan, Father. Kanang gihatag sa Ginoo na. Anyway, kining na to ang quincentennial Amazing Race 2021. Dako kayo siyang event. Muabot ni siya og 4 to 5 months. Kay every 3 weeks na ay mga events nga ipagawas na to. No, wala kang siguro og 1 week. Then another event na pod. Ato ning gituyo nga marathon of events para kanang taas-taas gyud ang ato ang makaput. Kaya nga no, ang proceeds ani nga fundraising, because this is a fundraising organized by Cebu Fort San Pedro, Rotary Club of Cebu Fort San Pedro. No? Ang nag-organize ani Rotary Club of Cebu Fort San Pedro under sa District 3860. Unya, mi-assist pod ang mga lay ministers of Santo Niño Basilica. No? Ang lay minister si Brad Jewel, kauban nato sa Basilica. Niya po may presidente po sa mga lay ministers. Ang mga officers uban nga nila to taon. So, ang project ani, ang proceed ani, which nagsugod na kanita sa atong Old Ludo Chumbian Cemetery Urban Gardening Project. Ang naghandle na isa sa ato ang mga kauban sa Rotary Club, siya may chairman, president ang activities niya si Doc Jojo Gonzales. Indodok, ano din lapit ka, lingkod. Oh. Ano din ka, lingkod? Oh. Then, isa sa mga committee ng mga member niya, si Bruce Shane, ato ang president-elect sa Rotary Club of Cebu. Unya, nakapod ang ato ang mga naminaw ang mga kuhan karon diri officers o mga members, mga under sa Rotary Club of Cebu Fort San Pedro. So kini nga events, ang proceeds ani balikod nato para ni sa urban gardening, which nagsugod na tayo dito sa Old Ludo Cemetery. In fact, pwede na itong ipakita ko niya na nag-start na dito, nag-start na dito October pa. Unya, gusto na ito nga ma-expand pa sila, ma-maintain pa yun. Unya, gisabayan pa yun na ito o pahimo og nursery, gihimuan pa yun na ito o kanang this vermiculture, no? Kanang mga wati ba nga mo-produce og fertilizer, organic fertilizer, naan sila dito, ato nang supplyan. No, gisupply na itong mga kawayan. Ang Rotary Club of Cebu nag-supply mga kawayan, mga alambre, mga seeds, mga soil. Pinahagi sa itong mga uptake nga president kami nga anak ko dito. sa Kurita na urban ko na gardening, i-flip. si Doc Jojo. And then, kana sila din ha sa Juan Father, Old Ludo Cemetery. More than 200 families diha namuyok. Oh, mga butang na to, dili lang squatters.
gitawag na nila ron na sa ibang term karon na informal settlers, no? Unya, katubayan nila diya nga mulambo na sila karon. Libre na sila mga tanong nila, libre na sila kanang mga gulay, no? Nya puhon, malibre na po sila o kanang fertilizer sa ilang para sa ilang tanong. Unya, kanang mga worms, after every 2 months, mag-times 2 ang para na iyang population. So pwede na po sila magpabaligya. Ang pinakabarato karon sa kilo sa worm is 600 pesos per kilo. So ato nang ipapropagate dito sa ilang lugar. So ang Rotary Club nagtan-aw gyud, ang Rotary Club of Cebu Fort San Pedro nagtan-aw gyud kung unsay angay mga kalambuan sa ato mga urban poor, no? O urban not so poor. Kaya naamay ba ng mga urban poor dito nga mga informal settlers na mga sakyanan. So they are not urban poor, but they are urban not so poor. So inatihon nga don't give man a fish, no? Don't give man a fish because he will just but teach them how to fish so that they will, no? Inana mo atong gimuang principle kana. So dili lang kay after 5 years iabulis na sila din ha. So dili lang diha tataman ato pag yung paningkamutan sa Rotary Club of Cebu Fort San Pedro nga ma-cluster sila dito na sila sa urban project na pulpuhon nga matagaan sila utag sa kaluti-luti nila kada pamilya. No, na tayo gisaitan nga area sa bukid dito sa Bunbun, dito na itong Sabado. So amo nang gitanaw dito ang ilang area. Mga 10 hectares para sa tanang urban poor settlers dili sa Cebu City. Mo na yung project puhon sa kuan. Pero dili na ipanghatag. Pabayaran na nila og tag 500 pesos per month ang 35 square meter nga lote. So nag-create dito community, Cebu City Urban Poor Association. And then, sila livelihood, kanang urban gardening, kanang vermiculture, no? O mga livestock raising, o mga fruit trees. Kaya nakipag-partner po nato karon ang City Agriculture nga musupply sila mga seeds and seedlings sa mga fruit trees. So inana karon na hinahinay naglambo ang dagan karon sa atuang project sa urban gardening. Nganong namusugkuan kay dili ko ganahan anang dole-outs nga style. Kana dili tagaan namin sila pagkaon, tagaan mo sila kuan. No. It should not be the way nga anak. Kinahanglan tudluhan gid ang tao ug unsaon pagpangisda ug unsaon pagtanom. Kay naaman tay mga kamot ang tay mga tiil, no? We can do what we want para mabuhi lang ang tao. And then ang mga dato ug mga pobre ayahay man sila. Bakit lang gini mo dato basta comfortable life. So, wala gamita, wala i-maximize ang oras sa matag tao. Kinahanglan i-maximize ang oras. Kung tagaan na sila muna, nga ilang i-develop as agriculture, dunya i-encourage na sila, no? Encourage, inspire, whatever motivational talk that we can give to them and support them with materials, mulambo yun ang Cebu City nga mga katawan. Apil na akong silingan sa Talisay. Madawin ako na po. Amen? So, mawala akong kuhan. Napasalamat ko nga niya mo taga-media. Although, wala po kaila pa sa inyo ha, pero later on, nag-iila niya ta ha. Nalipay kayo ko, na po kayo akong talipay. Ako po niya ko past president sa Rotary Club of Cebu Fort San Pedro, 2018-2019. So, inana ang dagan karon nga ni suporta pa kayo kay ang July 1 karong tuig ang support ni sa iya kay ang mga sponsors Western Group of Companies, no? Meaning Western Group of Companies, Cebu South Steel, Western Garments, Western Development Corporation, Zipper, una pa yung next week mga sa upang kuhan. Masama na siya. So, napoy ako Alin Zip, no? Nag-partner ang Alin Logistics nato sa pag-deliver sa ilang mga kanang cargos. Na napoy gitawag nga kaning Alin Zip kanang
pagpadali billing system, madali ang billing system. So natay gihingan nga apps nga nindot kayo ang billing system. Dali ra kayo ang payment sa GCash or sa Paymaya. O karon niya, pagkawaman na mo to, pagkawaman mo closing remark o Q&A, atong panghatagan mo aning mga zipper na uniform para pohon, mga tumubukid, o di mga paso inyong panit. Ha? So, dinhira mo po siguro, o daghan kayong salamat sa inyong tanan. Thank you, Sir Des. And now, we will call on Sir Shane siguro for the Q&A by the media. And of course, we would like to acknowledge yung mga for the media for today's event. Since we'll proceed naman tayo sa Q&A, Ay. Insay na Sige. So, ang kuha natin din mag-join is si Sir Joel. Sige na. Q&A regarding for the Kisasigal event. Introduce sila mga kuhan. Sa usan ng vlogger. At i-introduce siguro ang sa media na. I'm good. I am Dr. Xavier Solis, and that is my profession and a content creator also. Thank you, sir. Who else? I'm Patrick Suarez, a former from the Museum. Okay, so we have here in the radio. Ano bigyan test sa principal? Principal. Yes, ma'am. Divine mo, content creator for Chatterbox. Okay, yeah. Thank you, ma'am. So, number 8. Na si Christy, si Ice. Okay, so we have here in our Zoom. Sir, karama ko na ba? Sa ilang kwet. A-set of Freeman, I, si Sante, Leopoldo of. Thank you. I think Richard Tapis also from Sunstar is also in the Zoom. And Del Rosal of Cebu Daily News. Bago lang yung nabanggit si Dale sa Cebu Daily News. I think today siya nag-start. Thank you. So, nakaiban nga media nila agad sa Zoom and here sa tuwang venue. So, we can open now for the Q&A. Kasi akong i-address for wala to. For Sir Shane and of course, your side. So first, Ako good. You mentioned running, right? So like, in other words, like you say, serious events ni siya, right? So for would run, swim, and bike, or is the number one diretso? Okay. With regards to other sporting events, mostly is all races mo siya. So, ako lang i-staggered ang event. Hindi mo pwede na ito ngayon kaya naman sa mga other sila sa mga parties sa rotary. So, as of now, yun na lang itong run. Okay, why run? Because it's the basic one. Before you go to some sports, you will start with will follow the health protocols na yun. Actually, pwede rin yun through mura through treadmill, sa sila treadmill. Pwede rin narason sa balay. Pumugawa sila. Kung bukuhan ng gano'n, for example, dapat nila kung ang sila. No. Ang ilang makuha is after na cellphone, naman na mga apps nila ng mga Relief, sa kanil, Runkeeper, Strava. Strava. Manilang ganito, niligram nila. So makita ka man sana dito ang sa sila nilagan, si Cebu Business Park, or Mandawit. Makita na dito.
Then, ilan ang i-email through sa among platform. Karon staggered niya atong pwede ra i-check for Tito K for starting April 5 to April 26. Pwede mo every weekend kung nagan. Iba ro or every day 1 kay ato ka mo dito. Pwede ra gid siya. Diligent. Yeah, ato mga previous na mo last January is one time run siya. So kini kay mostly kay we're encouraging man mga parishioners kay what's good also for this is ang atong medal i-bless blessing nga ni Father. So memorable kay siya ba kay parabot ta mag kining 500 years. So mo sa day naka-nindot memorable din kay sa in every one ba banner nga enjoy mo na for encouraging different religious group nga concerned that the race kay aksara ba yan yung mga kamuling nga natin. Okay? So masabit niya, Sir Joe, video sa pagdaan. it's not the video, it's on ilang time. Ilang data nila, makakagili lang i-submit kay naman kay ikuha niya, asa sila sa link na mo submit mo para i-announce sa data sa Facebook. Pero wala mo yung designated video sa run. No, wala. Depende rin yan. Pwede ka sa inyong village or sa inyong village. Na may monitor anak nila, di ba? Dili, sila mo yung submit. Sila mo submit sa ilang time. Sa ilang. Yeah, which is like my concern, Sir Joel, since Usually yun, kapag yun ang di-encourage niya, yun ang nidagan siya. Especially diri sa 5K, pero sa 5K, kuha na siguro na, kaya prosesyon na ito diri, almost 6 kilometers ng prosesyon. So, parang 5K, with the family, walking, or driving, para na nila, ma-achieve na nila siguro, one day, family banding ba? so say proof gamito nila kuan lang gyapon. Pwede na ka ng stopwatch, kay ma-compute man na sa atong nagnasa atong platform. It was happened in the previous atong January na mo nga daghan yung na-DQ. Yeah. Kay video stricto sa gamay ba na DQ kay imagine ni-submit sila sa ilang time in just 1 kilometer, 1 minute was kinyan. So nalagay mga milagro ni tabuhan na. Ay kini virtual is anisay man eh. Anisay ra man gini siya. Pero in the sa platform side, nagbanwal sa sila sa computation. Mo na nga mahibaw-an sa pag-sakay sa bike siya okay. O din tan-aw. Pero diniyos lang mo lain sa kay mo dawat ka entitlement mo t-shirt o medal. Higda ni mo, natubang kasi mong medal ng t-shirt, buwang may sakay mong buwan niyo, lain na sa... Okay, so... For the finisher shirt and medal, how is it going to be distributed? Is there going to be a pick-up point or is it going to be delivered? Yeah, okay, that's a good question, Ms. B. It will be delivered. Kaya naman tayo zipper. Naman tayo zipper. So si zipper may mo deliver sa mga participants. Katong nakahuman na. Will there be an added cost to it? I think, marag, na-active na ba ito sa ako? Marag? There's an added cost. How much is the registration? As of now, WhatsApp na mo i-convert kay tungkol sa mga other costs ba? But for the meantime, our registration is 999. Kaya di mo save a beautiful medal yun. Di pa mo na to sa not to the Philippines, in abroad. In all categories? Yes, in all categories. But there's a difference. The 51K and 42K, that's 999. For the 5K, since this is 500 years, and then we encourage the parishioners, that's why the registration fee is only 500 pesos. But they will receive good medal. Alright? Makakausan taan eh. And together with some ministers at Otanan, with Father, nag-blessing at ni ganiha,
nga daghang mo support for the project. Na natin price, Sir Jo. Yeah, we have the price katong as I said before, if you run via 42K, wala pa Ano, I mean, registration fee, sorry. registration fee. 999 for the 21K and the 42K. They will receive a finisher shirt and 200 ka shirt na to, nice. Ang for the 21, for the 22K, ka shirt na to. Then ito rotary shirt is for raffle. Yes. Okay. Dapat pa natin nila tayo mga t-shirts pagkakagtang kapit sa mga shirt. Around 500 bro. May paraffle na ito na shirt. Ang sa rotary na shirt. Yeah. Again, the registration will start tomorrow. Then the run period will be on April 5. Human yun sa Semana Santa, Holy Week. April 5 up to April 26, which is mga naman ang kuwan din, no? Celebration sa Christianity ang April 26, December. The deadline of the celebration sa ilang ban is sa 12 o na 26. Then ato na may bawat ang ranking sa top 100 kung isa to ang pinaka-longest na yung gidagan. That's why the prices po, mga napagkakong prices, atong i-announce nila. For the first price, atong the longest is 5,000, right? Makuha na sa kanang i-post na nato na sa atong page. Basta natin mga prices na 5,000, mga final, then the second is 3,000, the third is 2,000. Nagan mga gani, matod pa sa ubang runners, nagan mga gani, way premium. Yeah. Okay, some more questions? Wait for the... Any more questions? Sa previous na concert sa virtual, lagi po ganyan mo. Actually, this is open. We're supposed to simply i-open it up for international. Yes. But we're still negotiating with the pagkapan sa parcel. Napay mga friends sa Las Vegas. They're also excited to join. Mostly sa mga Pinoy karon, they join the Tokyo Marathon. Virtual ang Marathon ba? Yeah, sa Rome Marathon. Naabot pa sa ilang nagelas. Sa bukod sa Rotary, ipangitasan ito pa nga international yun ang appeal kay yung previous mga virtual races sa Cebu is hindi man din siya international, but this time i-final yun ay balo, pero we're looking forward to that nga mahimo gina nato kay there are some Rotarians man sa tuwang kondos sa outside the country ba na they want to support. As of now, local sa ta. We will announce the social media sa Facebook page ng Mukon. We'll accept na international participants. No. Sorry. Philippines. National. Okay. Any questions for the project of the Rotary? Kasi nahuli ka ano. Someday po one of these days, mukuyog ta dito sa Ludo Cemetery para makita ninyo na sa improvement din sa atong mga garden, sa atong vermiculture nursery. Great. Please go check sa online din. Basig na i-question ang sa Zoom. Sige, question yan. Sir? Masalipit ang lugar. Dito sa Ludo Cemetery, doon sa SM. Rotary sir ba sa Rotary sir, pila ka families na isuportahan na yung project? As of the moment, more than 200 na sila. Kay we have kanang 23 groups as of now. In each group na napulo ka family nga nagtabang. Nya ang ilahang di cultivate is 100 square meter as of now. Then imo expand ta na para maintenance expansion morning
Hindi mo na ito nila fundraising. We need to expand yun. Hindi mo pwede harataman. Sayang ba nga, ang area almost 5 hectares, then kuan lang, dormant lang sa area. Oh, daghan kay mga karon different kinds of vegetables. Basta abot na to dito na patalong, kamatis, palaya, basta tanang klaseng vegetables. Dili lang kay ang atong gibangan, kundi we want to help all Cebu barangays and other para kuan yun kinang mabuhay ang yun sa inaagi sa ilang pagsuan paningkamot. Amen? Okay. I think Father Jonas also will announce sa iyong mga parishioners to support this race. Mato mi dito, Father, para magpanta dito po, mag-launch. So, sa kuan, sa ito ang Zoom, kasi na gusto magpan. Question, Jason, kasi naman question yan, Jason. Ice, kasi naman mga question. Murag na yung nag-raise. Madungog ba? Dili. Katulad kanina. Wala yung nag-raise? Yeah, walang question sila speaker. Kani? Chat. Ganino ni nga layo ra daw kayo mo ang gibalkin sa. Okay. Di daw sila kita dito. Lagi pa doon. Wala naman siguro. Okay. So, I'll see you. Okay, thank you. We go to Sir Shane for his closing remarks. And right after this one, lahat ay hinagmay nga sama-sama here in the office. So, Sir Shane, you have it. Yes, good morning everyone. I'm PE-elect Shane Hildua. So, because of, nakatay mga sponsorship na program na to exist in Diamond and Gold and Silver. And then atong beneficiary ay ang Lolo Cemetery, and another one is Sister Lutong Surrenderi Constitution in Tuburan. And then we have sponsor coming from Silver, Cebu South Steel, Winston, Allen Logistics, Winston Development, Next Stream, and Coco Running. So, that's it, no? Talk about the DMT. So, daghan namatay dito sa Lolo Cemetery na as i-share ni Rogers na daghan namatay, and then wala nakahatag o productivity or production ba na mag-help sa society. So, kita mutabang na sila or seek na ma-improve ang ilang lives. In a small way, at least. And then, thank you for coming. Yeah, so thank you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. We graciously thank you. We graciously thank you for the gift of life. We graciously thank you for the gift of sports as we're gathered Lord, launching this quincentennial Amazing Grace 2021. We ask you to bless us and to bless the food which you're about to take. Word. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Kung napipito, vamos a comer at tapos sa Rizal. It is first.